Ani başıma yine başladı. Ani kim tizrek? Ani bir kulağımda ani. Ani bir kulağımda tizrek. Ani başım eylene. Başım eylene ani. Ani başım eylene ani. Allah! Şirin de kulağımda ani ya. Ani. Sirkay! Yok ani. Oldu. Yok ani. Ani tut ayakta. Tuttum. Tuttum oğlum. Vay. Buldu. Bırak yerim avurttu mu? Avurtmadı mı balam? Bırak yerim ayaklarım avurtmadı mı? Ay Allah! Nerse gemünesin Sinan da Nerse deyip münesin Sinan da Ulan. Ya aşarga kiremiz. Ani benim oş isim kim? Vallahi dibeytme. Aşağıdan malda ümit var. Eyde oğlum. Ani o şapkına ümitli bolsam iken ulaşmasam. Ay Allah. Şatlanası urnuna korak yiyip oturasın ha. Armiga alırlar deyip kurttum. Ana rahmet indi Rafkat Samatovişka oğul var bayan kumdan ötüngen. Mındı spesiyalisti taba almayız. Armiga alsalar harap itemiz malayını degenler. Hat, bildin mi? Üzün de baladız, üzün de oğlum. Sen tereyaktaki oğuldaki kişilerin televizyonlarını düzeltip şok katırdın. Küstüdür meseleler, yarayın da oğlum kitizme, cil vermesin mi? Yarar mememe kirdi. Ani, parali min bit üzümde mine armiga alıp giderler deyip kurutkan idim. Mine, eybetkine ittirip işlersen, Rafkat Samatovich seni Allah verse armiyadan alıp kalacak. Çitten taraf okula kırırsın, harbi bilet alıp birer mine yavun mu yaşarız oğlum? Neste? Ala kaynar. Ani. Ya oğlum balam. Mine Rafkat Samatovic'nin mine armiyadan alıp kalığı. Sen yüzge kızılık getirmey kalmaz bir tane. Yok. Ne seslisin sine oğlum? Karayla oğlum. Sen mene eytesin. İme. Ne? Mene rezidiyeni bir güne sıkıntı kurmuşa tüz almayayım desin. Amine armiyaga alsalar ne işlersen elinde. Ay tırttırdın yani ya. Ay katı tırttırdın. Heyemin emine armiyaga alıp gitken bulsalar. Rizide keyimli bütünle yuvaltığım var deyip kurukkan dedim. Emine. Kurmayı tüz alasın mı? Hani can kayım, bağır kayım, ulturda söz kodmasan da bulay bitindi. Hani. Sen de kilerge güne turasın hani. Ay oğlum sen dur beni öldürüp. Geleyim misin? Sen bitmenin birden birim altının şekerim. Geleyim deyince. Neste var? Dersedir var mı da? Neste var? Dersedir var. Neste varsın? Neste yaşardın? Hani? Ay! Çupa çups! Çupa çups. Tamam nerse buldun da. Eney! Karayla tamam nerse buldun da. Yarar indi. Ana şul kızlar yeme. Şulay indi şulay kızlara iyi. Ay kızlar. Ana şu. Kızlar indi kızlar. Karayla oğlum. Belki şul kadar aşık bulurga gerek tügüldür. Sen özümnün de yaşağın var idi şuna göre bek yaxşı bilen bala. Eni nige şunda yobaksın men? Kora şır siyak bitindi. O babasta gafirullah. Allah aptıradım indi. Atan da yaşakta şır siyak idi merhum. Nişletesin. Bir de bir şılma oğlum. Oğlum bilesin mi sen mine yürek aşağı ütkeresin. Bütün nefsini yaramı bit olay. Mine şuna göre yabaksın. Bir de bir şılma. Oğlum bir de bir şılma.
Vay benim matırkayım. Kurele ulan. Reside yanında dige klastaşın Rafael bitirlek benim şey. Nişe tapkır kurdum ben ana. İyi. Meli? Ne o sen nesin? Ney? Rafael'in maşinası var. Rezide şuna onu üzerine yakın jibere. İyi. Rafael ana ya işinden alıp koyta ya Ege. geri işine iltip koya. Oğlanı yaratmay. Yaratmay. Yarat. Mine tizden Rafael'le armaya alacaklar. Hem Rezide onu bütünlüğü unutacak. Emin değil. 2 yıl içinde maşinalık okşayacağım da. Ege. Hem Rezide'ni uzun oturtup vereyim beni. Oturttum. Oturttum. Hazır aşağıya kiremiz. Ede. Suna ede aşağıya titre. Yani benim oş isim kilmeyelim. Olay dibetme. Yani Karşı. ukali kurma yeme. Var Ulan, uzun ulan koyayım, ey. Kayın bakırken yok kırmayayım. Boğuş! Hazır cılıtam. Kırırsın. Şu bola. Anlaşıldı. Demek Rafael bitirile. Ramay'ı gittir gelgen. Selam. Selam. Ramay, Düş. Şıkıldanem. Düş. Anan kursa ata karışı bizde de sen nerse. Soyar yemeğin de. Selam. Haramını. Selam. Klastaşlar selam. Kur'an'la Rizide bizden Ramay turnikte bitirilirge çıkkan ha. Bulan mısın? Bula. Bulan mı ne? Bula. Ay maladis değil ha. Mä, tutali Medvedev'na. Так. Внимание, классташлар. Резиде аксессуар. Жимірліп келіп түше башласам, Рамай. Yok, sen aşanış yok. Rezide sen tutarsın hemen. Aha. Hoppa. He. Рамай, да, karşısının şıra. Gel. Gelin. Yok. Men aradım. Benim kullarım aradı Rafael. Şulay alsa yatıp yıkar ol yeme. Rahmet. Ey Ramay. Kara Rafael, men aytam bulay bulga. Ha? Sen bit armiyada jengil bolar indi. Ha? Sizden bu malayınızı vraçka көрсетмеше bulmayın da. Duraktır sen? Nerse? Ramay hazırki zamanda kim armiyaga barsan indi? Giteyim de. Mine seni armiyaga alırga tiyişler buğay bit. Mine tiyişler idi de almıyorlar. Mina iki tuğan abim şunday şap spravka yasap bildiler. Da. Bir tulu tugul deb yazılganda men öpkelemeyim. Sen әлі білмейсіңдір, Рамайны да армиядан құтқардылар бит. Опа, неожиданно. Міне шулай. Домбыта директор Рафкат Саматович военкомға өзі барып сөйлешкен. Şulay mı ne? Rezide sen koyan bildin? Нелікті қоянды ешткен? Әлі сен ұятсыз армиядан қашып бересің оны. Рамайнаны бұлай да алмасылар еді. Ол біздің бейкіліктен қорқаның башы ауыртаулы. Енді. Оның құрау математикадан, физикадан ең яқшы оқушы еді ол. Әкәмет енді. Sen kişi şimitmişe kalmışsın indi Rafael. Әне сен ғұмырға өпкәшіл болдың шындай. Қара берелі мұнда Медведевні кім берді сен аны? Мә. Ярап, кеттім сіздің білен мұнда көңілсіз де. Різдішчіка! Тұт! Nə bu qızın? Велотренажер. Аксессуар. Рамай, сенің мұнда малай велотренажер. Мұнда сенің беговая дорожка малай. Сен мұнда полный фитнес бақша қара.
Классно, но йürümey вообще. Ярар, sizning bilan bunda ko'ngilsiz de. Benim titesim var, benim бизнес, кстати, да? Кстати, sizga рубероид kerakmi mi? Yo'q, kerakmi, rahmat, Rafael. Narsaga endi sizgami? Ramay. Ening shaharga borsang, sen olirga xushqan shu popimiz. Давай, давай. Rahmat endi, Давай, Rafael. şupuldat yeme, давай. Yana. Rafael. Ertaga tushdan so'ng Qozonga borib qaytamiz hadi. Конечно, Rizitda. Narsa bilan keling. Kalina bilanmi, 14 bilanmi? Bilasa narsa bilan kel. Gazel bilan nega olaysan? Yaram, ketdim. Sizlar bilan bir daqiqa ko'ngilsiz bunda. Rezide, Men qo'yib yashayman, men bunda yashayman. Rezide, qarali. Amina sen Qozonga nega borasan? Qurg'a kirgachingman. Ha, Umrim bo'yi sekretarша bo'lib o'tiraman bet endi. shulay endi. Administratsiya glavasi Qozonga o'zi shaltiratib rektor bilan siylashdi. Rezide, men sening ishing bek shod. Dik Mana Rafaelning mashinasına o'tirib yuruving menga og'ir ta'sir etdi. Kundasha ko'rmay endi tog'i. Rezide, nishik kundashmaysan endi? Sening nishik yaratganimni bulay da bilasan bit endi, Rezidam. Ramay jonim, biz bet endi bulayda gil birga, bir-birimizning har odamini ko'rib bilib turamiz. Sen bit mendan kulib yurasan shekilli. Qarasin, elan nimotniy, xatar. Hozir mana shaharda hozir mana shulay yuribman. Nishik, bulaymi? What? Maturmi? Oye. Shoyan ularni aytasingmi? Ayi. Shunday shoyan qiz endi men. Rezide. Qarani. Olaysa, ertaga Rafael bilan borma Qozonga. Ha, kim bilan boring? Sen o'zingni, ha? Avtobus bilan. İşten ertaroq jibersalar, o'zimiz atamiz seni, Rezide. O'zimiz atamiz. Tak, ertaga Rafael mashinasi bilan Qozonga meni eltib qo'yashaq. Anari kiri olib qo'ytashaq. Haliga men sening xotining tugul, tushundingmi? Rezide, agarda ertaga mana seni Qozonga Rafael eltib qo'ysa, ana voyinkomatga boram, armiya olularim o'tinam, uzoqroq srokka, marfotga. Sen bit yüze bilmiysen. Qilma. Mana shul yuza bilmaganga ko'ra marfotga olularini sirayashaqman. Ya yuzarga aylanirman, ya botirlarcha botib o'larman. Oy Juler, bütün kishi armiyadan qutulurga intilganda yuri aytasin. Mana ko'rarsan, Rezida, ko'rarsan. Biz bir Rafael bilan do'stlar g'ina o'zingda bilasan. Rezida, mana biz sening bilan kimlar? Ayt menga shuni. Biz sening bilan bir-birini yaratuvchi qiz bilan yigit. Rezida. Ayda o'shamiz. Yo'q. O'shamiz. Yo'q, kurma. Dünyamda belandi viruslar yürüyüp, птичий грипп, свиной грипп. Өзің дәләнді гриппқа шоған. Міне тағын мысқыл етесің бет енді, Резida, шулай ма? Сені нешік мысқыл ете оғым енді мен, Рамай. Қоралі, теге, 10-ші классқа көшкеш, меңа бағышлап язған жырыңны жырлай. Yok. Жырлай. Yok. Жырлай. Yok. Жырлай. Ne yarar sen biyeysin misin? Бейім. İş kupletin jırayım mı? Үш куплетында жырлай. Jarar. Хейді. Ayda. Sen biyip dur, yeme. Өткенде тұп-тура қарайсың, Қояпты менге яқты бір лура. Бұл жерде сұлулар көпірді, Мен білмейм сенің де матурны. Сықланып туймаслық шиберсің, Ұшқындар балы қышы көзіңді. Сен меңа қадірлі шул қадар,
kadar şaşagımsın Benim Rizidem Rizidem Rellep jitnesle kayalsın Bir ışkın kuklarının türünde Bir sina tabınam koyaşım Yuksınam kınında tılında Sıklanıp duymaslık şiversin Aşkınlar balı kaşık yüzünde Senin kadirli şu kadar Şaşagımsın benim Rizidem Rizidem Ay Rizidem Kenden tuttura qarıysın Qoyaşның yoqda bir nuri Bu yerdə sulular ko'pdirda Min bilmin sinəndə maturuna Sıqlanıb duymaslık şiversin Işqınlar balı kaşık gözündə Senin kadirli şu kadar Şaşagımsın benim Rizidem Rizidem Otur жығыйсың сине. Рахмет. Қарайлы сенің тауышың енді о? Ә, Бас, баритон, тенор. ne? Kim adı ne? Кім? Tenor. Tenor мен Rizide. Şunavay da tenor mıyım? Hayır. Глава администрациясы бірер жер ешітсе айты. Нәрсе dey? Курица не птица, а тенор не мужик дей. Ой, кремянин. Оп. Rizide. Canım. Abi seninle tağın kaçını şıraşamız? Қозының қойтқыш. Рафаэль машинасын бейік ұстайырды. Бірнеше сағаттан еріп қойтырмын шының артына. Бақай. Sağ olun Rizide. Anay! Oğlum. Sen bunda mı? Oğlum eyde aşağı. Cılıttım aşağı. Anay, Ya. min tenor mu? Kim mi? Tenor mu? Ener sesim oğlum. Davuşturu. Bilmeyeyim büyük bola koyayım. Olaysa ben Nerede? tenor minani. Tenor. Yara. Bilmem. Anay, Ya. min qat'iy qarorga keldim. Ne diye? Min armiyaga ketem. Hayır, Rafael ana spravka yasatkan. Şulay bulgaç ul mında qola. Şulay bulgaç min mında bitta şak menani. Hele şunысы da var. Belki mena jitligip, ılıgayıp, şın ir yigit bulup qaytırga kerektir. Mine barımızda türlü usullar bilen armiyadan koşa başlasak, kim hizmet eder, kim ilne saklar aniyim. Ulan! Nerse silegenin kulağın işlemesin ya ulan! İşite. Ulan bayım, sen işitmedin mi değil? Armide koç soldatlar, yaş soldatlarını cebirletken mi? Mine mında Rafaeller kıyırsıtkan şiddiginde titlar kıyırsıtsın hani gidem mi var ben? Jiberesin? Silep çatırma şibemin birden bir balam mı ciberim? Hani jiberesin. Ulan balam bayım. Hani kafayda ne korlamanın şaşırgan. Ulan vay! Oy! Geçiver. Oy Rıfkı Samat'mış! Rıfkı Samat'mış! Birden dolanmış verir misin? Onlar gibi dolandı, altın dolandı. Rıfkı Samat'mış kabarga kirek hazır. Hazır. Dersen sana dolandı. Bana. Rizide!
Bütün kış armiden işi kutulurga bilmezsin. Менә монда синең битарафлыгыңны күреп, сагынып, саргаеп яткан чи армияга китүем яхшырак булыр бит, Резидә, шулаймы? Нәрсә җитмисең сиңа? Синең мәхәббәтең. Мин сине яратам, Рамай. Син миңа бик якын кеше. Безнең әле гомерләр алда. Бергә буласыларыбыз да алдадыр. Резидә, аңла, мин синсез яши алмыйм. Тинтәк! Тинтәк шул мин, Резидә. Ой, ни? Гафу. Тинтәк шул мин, Резидә. Ялгыш ышкынды. Үзең минсез яши алмыйсың. Үзең армиягә китәргә җыендыңмы? Менә китәм әле. Хезмәт итеп кайтыйм, аннары күз күрер. Кыланма инде, юри әйтәсең, син военкоматка да барырга куркасыңдыр әле. Мине шүрләтергә уйладыңмы? Бер кайда китмисең син. Ой, шәп артист инде үзе. Шәп артист шул. Шәп артист. Мә, укы, Резидә, укы менә. Шәп артист. Менә є, шәп. Шәп мин. Шәп. Шәп. Шуңлапта. Рамай, шул ни эшлисең син? Нәрсә? Әйт инде, көтәсеңме мине? Көтәм. Бәлки китмәссең. Китәм. Менә бу газапларның азагы булырга тиеш, Резидә. Менә вакыт үзе хәл итсен. Менә бергә булырга насыйпмы, безгә әллә юкмы? Мин Хат яз миңа, яме? язам, Резидә, язам мин, язам. Язам. Сәлам, Рафаил. Sağ ol. Sağ ol, Резидә. Мин яратам сине, Резидә! Sağ ol! Мин әле барыбер синең китәсеңә ышанмыйм. Китсәң дә бер-ике көннән кайтып җитәсең син. Резидә, сәлам! Сәлам, Кара. Добрый вечер. Добрый вечер. Син нәрсә? Резидушечка. Резидуленька. Резидок. Резетка, не волнуй. Saçkalarım güllerim, Rezide keybeğerim. Artık bulan. Гармония нуль. Роза. Tomara bilen çıktı bu. Sev. Aman sev, aman. Kirek de tugul ideyinde, rahmet sizge. Ramayışka. Saçkalarım güllerim,
Резида кайбағы. Резида! Әйда концертқа Ғабділфәт Сафин келген. Барасың келмей. Опа, неожиданно. Тут оның ішіне барасың келмесей нәрсе, ә? Ғабділфәт Сафин сен нәрсе? Әйде, келсін дейді, келмәсә, Резида келмәсә, жырламайым, жылайым дейді, ол шаңғы бейгі. Әйде. Резида әке. Резида әйде концертқа Ғабділфәт Сафин келген, әйде. Неге асылындым, давление көтеріп. Нәрсе? Рамайны сағынып отырабыз мен. Қызғана мені. Несі? Ей, құдайым, татып қансың енді қызғаныр кіші. Мына кері бұрып қайтарып жіберілер әлі өзін. Алсалар да я стройбатта яны вышкада заключенныйларын сақларға қоялар аны. Анда да бүтін қашыра бітірелі ол, білме? Вышкаға қоймасылар, чүнкі ол биікліктен қорқа. Yok енді yok аны, башайлана ол. Резида дейін де, бар екен концертқа, Резида, Барасың келмей деп айттым бейтін де. Алла. Слышь, ты что такая дерзкая, а? Ну, Вера? Bu sizge? Sizge neyini bu yaptı dünyalarda? Yara? Bu çok bir şeyin. Yara. Yara! Ödürsünüz yalaralım. Remziye! Eyde konsertқа nefkat mıydı matulun kim kendini? Ринат, Рафаэль! Ah, ты! Я пришел тебя немать. Я пришел тебя немать. Ты же меня подвела, ты же меня подвела, ой, ты же меня молода, с ума разума свела. Ой, хороша зараза. Ай, наших туган. Да, Україна. İl yakın şemsi hemsini hatırın kifayeti getirdim. Ay valla demedim. Şimdi halkana bile. Rahmet Petra, rahmet. Sen de benim en yakın dostlarımdan birisi. Skol kalem, skol. Ne güzeli. Sıylanın güzeli. Buna kif ayağına mıldı temli kaymaklar, mıldı temli trevogoyniklar pişireydi. Yalar indi kursi. Sen şulay olmasa ben ona үйlenir idim mini. Yani... Yarı kuptilingizge salınmağız. Kustidirirsiniz. Naş, kustiyerlik bulsa kupten birenlerse bulgan bulur idi. Ну, посиди с нами. Ну, кифая, посиди с нами. Поутарим, да, ай, вот, ну, как, не получится. Otur. Как-то. Посиди, поутарим. Давай потихонечку. Ну, наших туганный синем мәңгі. Ғафу етмес кәтиешлігінде сенің өзіңді шақ егін. Яш шақта. Кифаярттан көп байырдым, көп маған өзіме қаратмақшы болдым, бұрылып та қарамады, язам аштықтан ғой. Şulay kifay артından küpler yürüp paradı. Ama ve lakin Mindən de zattırak şahtör yok ikanin barısını da ispatladık sana da. Mine unuttan Stalin, mine bit, mana Ukrayn başım bilir.
Ona aşık bulgaç Tatarça söyleşirge yürürdüm. Anısına karatmak şeydi. Elle okunesin mi Petro? Nişlem okunu mindi, bana yok nabarat, bana rahatlanıp oturan sizlik bilen, yakın kızlarım bilen Tatarça kutarı. Ama iş yapmadın. Oğlan sen, oğlan hatınlar, ben de oğlum. Benim bir hatta benim aksanka, var. İyi o. Oğlum Stas indi, şap biznesmen bulamayacak yine. Şat, Benim gazım yangan kiliş. şansa, ondan burada. Эй, газ, газ. Нету там газ, здесь. Енді, сенің олың Стас турында сөз шығуға, менің қатын газ деп табан жалтыратты. Yoxlaydı. Qızığız, Felice turunda söz barışağın anladı. Üstüne bastın. Малай, балалар да өсіп жетті Петра. Benim oğlum Stas bilen sizden kızığız. Felice orada arasında nersedir var bu hayşunda. Münasebetler bek жетті bu қайшы. Ciddilemeydi. Onlar birbirine vaxtada bir ilişkinler buğaydı. No anlamam şey, sinde, kifaya da bizim balalarımızın ilerişine karşı gelmezsin. Şulay. Олың әйбәт жігіт, әйбәт. Әйбәт кіна бизнесмен болып бара. Яшьләр үзләре қарасын. Yo, para, asfaltı думать, ayda. Asfaltı. Ay, это tamam, вкусно. Қара, Петро, әлі тойлар жасап тұрмайбыз ма? Ну, что ты утаришь? Ну, решили benim oğlumla toy sas benim anda var. Para bilir. Bana bitir. Para. Мына бұл шахталар я бұл біздікі бұл шахтерларға бек қатудар болды бет. Заманалар әлі ішлеп кетті бейтер. İçe из России. Ярар енді жоқсыз ғана бір балық башы зейнемен. Украинада шахта ябылғанның себебін әлі қан Россиядан izlemeyin. Hemen şey bile kuptan sileşmek işte daha kötü şey bu. Karayla silip vatın bilen de безопасностағы bir generalның әтейсі бейт, тек бірге соғышта болғанына қуартлар еді олар білмейді. Олар білет сүйде. Олама, Гнатковскияның фамилиясы. Сүйде шәлі шұр білер біздің шақтыларды ашарға рұқсат етсін. Yok енді, сен нәрсе, аның іші бұлай да көп. Шахталар мәселесіндегіні сөйлеше алмайым. Мен аңа айырыша mühim жұмыс білен генә müracaat ете аламын. Ну вот хитрый татар. Нәрсе? Очень хитрый. Понимаешь, зор проблеманы бірге көтереміз де, как только шул проблеманы хал ету шарасын ізлей башлауға тура келгенде, сен сразу уақытам жоқ, тігісі мұнсын. Вот хитрыш сен Россия мен Украина мünasebeti турында да сен заман мен Петра, такой Петра, политика кірмейді. Меңа Украинасы да яқын, Россиясы да яқын. İkisine bir değil. Политика кірмейді. Кірмейді. Политик турында сөйлешпейміз. Çünkü politik turunda söylersek sırası talaşa başlarız. Bizge seninle talaşırka yaramıyor çünkü biz bu işi kadınlar. Очень хорошо, зараза. Yani beni aksan kıktadır. Ya paytu başka. Boğutarız aksan. Ертегі кеште ақта келіп шық, Петра. Опять ішпіш ба? Нәрсе тағы? Итага бізге кіргіз. Менің Оксанка вареник пішіра. И горилка будет. А то это водка. Это горилка. Гора, давай. Яра. Tağım neler turunda sileştiniz deyip sıramak şeyden. Сөйлештік енді шында. Stas
bile Fenise turunda nişigrek sileştiniz. Toyuna kaçan karakşam alayık değil. Yarı yeli kızımız yakın kişilerimizin malayı bilen yeri eme. Hemen min bir kuanmayım hele. Niktağın. Nektağın hansı Stas neşer jigit tügül. Heybetkine biznesmen bulup bara uyağı tüzerli. Birden bir kızımız Fenise'ge özümüzün Tatar jigiti nasip olmaz miken ne? Ey! Sen eri kupten tügülgine Tataristan'da konakta bulup kayıttıklamasa, andaki jigitlerinin olamalıklarını görüp şak akıldan yazmaya kaldım. Bravo da. Aralarında ayıkları yok iyi bir. Bir avulda konakta bulup kına bütün Tataristan turunda söylerge hakkın yok. Hadi şu. Tataristan jigitleri. Koladağları bütünlüğü Tatarşa sileşmeyi. Anın Tatarşa sileşkenleri arasında da putsuzları yeterlik. Sen, senin etiyin, benim etiyim, Petro'nun atası. Gümürleri boyu bir şahtıda, bir brigadada işler. Dünyanın eşisinde, tüşüsünde birge tatıdılar. Sen Petro'lar bilen biz bir doğanlar gibi yakın kişiler hazır. Bir küp bilesin. Haydi, bak, eyverden alıp kır. Ben bilgendim, sen de bilesin. Yetti kaşvara beyre bitti, haydi, yokluyuk, haydi, alıp kır eyverden. Birisini de kaldırma, ana kıymaklarını al. Kıymak? Sende de iki kol al da kır. Hay Allah! Kıymak kütler vereyim beni indi. Kuter, ağır tugul o. Раз, два, три, калина. Черная девчина. В саду ягоды рвала. Опаздывает. О, Фаниська! Фаниська! Ай, да дівчина! Фаниська! Сюда садись-ка. Нişi halle? Heybet. Eybet bulgaç eybet. Peki ну что ты, Фанисе? Нәрсе? Şu benim hallerini soramıyorsun da. Ничек халларың, Стас? Eybet, Ey, eybet. ya. Фанисе. Ev. Orient. Fenise. Bir bakşağızını kengeytirken mümkünlük var ha? Ник, біздің бақшабыз бек шушы келешті бек емлі, Стас. Fantanlar yasarga mümkün olur ha? Bakşada fantanlar ha? Фонтандар! Бақшадамыз, Стас. Сен нәрсе айды, нинді фонтандар бақшада. Сен нәрсе күршілер işitmesin. Әйе. Kuşlar, neydi kuşlar? Fenise, biz senden Tatarca söyleşeriz. Onlar bir Tatarca anlamıyorlar. Fenise, düş o Fenise, minnet küles mi? Смотри. Әйе, сіз енді ол яқтан бұлдықлылар. Әтейің де татарша сөйлеші, сен де, Стас, фонтандар бақшадан что-то не то. Fenise, Әу. Fenise, min bit seni yaratkanlar küle Tatarca söyleşirge eğrendim ha? Стас, Стас, сен бұл хақта еш ескертіп тұрасың. Неприятно, да? Бит міне, нық яратқаш. Минут сайын сөйлесең де ярай. Біз енді әкірінлі тойға да әзірлене башладық. Свадьба, пела! И плясала! Батька! Тойға дейсің, Стас? Тойға. Сенің менің тойға. Ты да я, да мы с тобой! Ты да я, да мы с тобой! Да ты че? Да ты что, вот так? В озере! Стас,
İyi. Aşıklık. Nişek? Миңа бит әле укуымны да тәмамларга кирәк. Tamamlarsın Ali. Синең дә бит бизнесыңда бик күп эшләр бар әле, Стас. Милая. Милая. Бит бергәләп җиңелрәк булыр. Сиңа да, миңа да. Сиңа минем белән җиңел булырмы соң ул, Стас? Мин бит хыялый, романтик рухлы кыз. Ә син бизнесмен. Стас, син бик әйбәт кеше, ләкин елмаясыңмы син шундан мин белмим. Bilmeyim. Ворог его знает, Фанисе. Бит заман шундай, Фанисе, ие. Бизнесмен был бик авыр. Ә менә кем булып эшләве җиңел? Кем? Табибкамы? Авыр. Галимгәме? Авыр. Төзүчегә дә бит җиңел түгел, Стас. Менә минемчә гомумән кеше булу җиңел түгел. Фанисе. Onun карау безнең бит торак мәсьәләсе. Материаль проблемалар булмаячагы аңла. Андый очракта башка төрле проблемалар туар әле. Стас, кеше бит үзенә үзе эзләп таба ал проблемаларны. Ну что ты, Фанисе, ну что ты, а? Стас, Фанисе. Ну шли икән. Фанисе. Син менә геш шулай. Син геш шулай. Киләчәгебез турында. Матур гына сөйләшә башлагач кына. Авыр фәлсәфәгә барасың да. Аннары үзең менә син ничектер сирәк елмаясың дип мине гаеплисең. Мин бит сине гаепләмим, Стас, син нәрсә? Юк, Стас, син нәрсә? Мин бит сине гаепләмим, Стас, син бик молодец. Мин бит сине беркайчан да гаепләмим, Стас. Болды, тынычлан, болды. Все, опоздал, все, опоздал, все. Стас, Все. Иртәгә кадәр. Болды. Все, давай, все. Болды. Бар инде кер. Туңасың бит. син киткәч, ишек алдындагы утны сүндерәм. Әти бит безгә экономить итәргә куша. Экономить. Пока. Стас! Елки-палки! Эй! Солдат! Шықырмағыз қайда тоқта. Тоқта мен оны. Эй! Солдат! Амәлі, Насир, менің пинчак қалған дейді. Қарай! Шыта! Это же десант! Неужели сулышчикан? Кетіңіз бар! Пара, Насир! Бар, парап кел, қыралы болмасын! Жоқ, керек Нәрсе, Петро? Шашмасқан бар, қарап кел! Нәрсе? Мерседесті қорып кел, парашютисті қара! Нашу! Қарап кел! Нұрға шақыр! Құрын жатады. Görmüyor musun? Uçil! Қарай нәрсесі? Нәрсесі? Қарап бар! Нәрсесін қарайым? Сусма! Нәрсесін қарайым? Kralın kara, kralı bulmasan автомат. Kara var mı? He, şata, no, utan.
Qaralım. Qaralı yo'q. Var kunitigi de yo'q nega? Эй, Карлсон, просыпайся! Ты уже прилетел! Руки вверх! Оружие есть! Что? Оружие есть! Никак нет! С каким заданием вас сюда прислали? Люди, никакого задания у меня нет! Снимите, пожалуйста, я вам сейчас Человек в диверсионной группе! С каким говорю, заданием что вас сюда забросили? Да! Да говорю же один я! Меня сюда не забросили, снимите, пожалуйста! Давайте... Документы! Документы есть! Что? Документы есть! Есть! Давай, бросай сюда! Минимум секре башласа. Буду смотреть, давай. Читай, что там написано. Сейчас мы все узнаем. Ну, прошу. Рахманов Рамай Раифович. Что, еврей, что ли? Татар түгілмісің бұл? Омай! Татар мен! Шепши татар! Түшіріге керек. Стой! Татар. Ләкин ол бит мұнда нормальный кіші кіріп қапқадан отлап кірмеді, парашют білән келіп түшті. Yo'qni silab turmaysiz, Petra. Bilasizmi, hozir ko'pmi bu dunyoda ненормальный kishi жерістен тәпи-тәпи отлап келеді. Оны түсірмеш ярамайды. Миңа қалса хазірук незамедлительно. Міне бұл десантник турында тиішілі органдарға сообщить надо. Жоқ, сенерсе. Тоқтар жігіті бейт, исімі де неде мотор. Рамай. Татарлы, чувашлы екенлігі тілі органдар үшін не важно. Надо сообщить. Чего орешь? Ай, москаль, признавайся, с каким заданием к нам сюда залетел. Петров. Да я сюда не прилетел, меня сюда забросило! Я вам сейчас все объясню! Петров. Снимите, пожалуйста, Менің ұйыққа келіп түсті. Бірінші допросынан мен алырға тиіс, білдің ме? Что ты нервный хочешь? Ну, давай, что ты нервный какой? Давай, сейчас Әлі, пошли. нені басқышны кетер. Вот, Алма жия тұрған басқышны. Қазір, енім, қазір. Қазір. Ышкандырыңыз өзіға! Қазір. Да нам было! Qalim bita boshladi. Hazır. Ышкандырыңыз tezroq. Дар bo'lardan! Прилетел. Насыдасы сюда. Я нашел харе. Сюда тащи его сюда. А сейчас с ним разберемся. Айдары. Петров. Сюда. Сейчас мы ему допрос. Давай сюда. Сейчас мы ему протокол. Кифая. Кифая, сушағар, со. Кифая, водички. Бар водички. Кифая. Два человек водички хочет пить. Ай. Водички. Сейчас мы ему протокол. Сағама. Ну что ты, ну дай нормально напиться. Ну что ты ему ведро суешь, он тебе шел лошадь, что ли? Болды. Кифая, на, куда? Давай, сознавайся, нинди задание, блядь, синим он даст забыл. Чешкистің сен, а? Күтілін. Қара сенің. Қара, әдеке. Нәрсе болды, сүйелі, не болды? Бұлай болды. Мен самолеттан секіргеш, башта осқа түштім емен. Онları yonlaşқанымды аңладым. Обай, мені bir жел алып кетті, мені. Конечно, все незалежные, самостійная Украина территориясына келіп түсті. Тоқтаңыз әлі сіз мені тыңлап бітірмедіңіз. Біздің учениялар Россия территориясында бар. Ростов өлкесінде менің секіруімде шунда болды. Ләкин мені bir жел алып кетті. Мен 3 тәулік іштім көкте. Сказка! Неужели веришь?
Здесь чудеса тут. Dünyada ellerini dikerler bulu ihtimal. Çudisa. Абай, bu нәрсе? Украина ма әллә? Ayı Donetski ülkesi. Karay, toqtan. Seni jiller alıp giderdik bulgaç, nişik desant askerini aldılar, ha? Sen өзім өтініп сұрадым. Пляж! Өзің өтінгіліп сұрасаң да андай жил алып кете тұрған кішінің воздушно десантный войскаға алуға тиіс бүгінлер. Тоқтаңыз әлі, бізде бит қазір армияда қызмет етуден барысы да қоша. Шуңа күрә менә, әллә кемнәрне, әллә нинди гаскәрләргә ала башладылар. Дөресен әйткәндә мине десант гаскәрләренә парашюттан сикерергә түгел, ә дом офицеровта жырларға алганнар иде. Bıra, gördün mü? Әйе, жырларға алганнар иде. Мин үзем бер генә мәртәбә булса да сикерәм инде дип, полк командирына ялвардым. Дурак! Теге юк дип, акыра башлагач асылынам дип куркыттым. Karay, asılınam deyip yine poluk komandirin korkutup bulama. Абай, безнең частьта неуставный взаимоотношениялар аркасында асылынучылар булгалады. Бик күп командирларны рашалып иттеләр. Командирлар үзләренең погоннары өчен куркалар бездә хәзер. Bana, gördün mü? Karay dedim, 3 gün, 3 gün uçtum дейсің mi? Шулай, Абай. Сиса, почему он меня ялан аяқ? Қаяның итегі? Даже неуставные взаимоотношения. Тоқтаңыз әле. Соң, 3-нче көннең яртысында янәшә бер бик зур кош ұшып барды. Маңа шақ қатып мине күзәтә ұшты. Курыктым да. Сам. Астыма җибәрдем. Ты что, описался? Юк инде, агып күнитегемә тулды. Һәм инде күнитегемне аска ташладым да теге кыштамалашы күнитег артыннан тымырылды. Малай ул кышны мин бүтән очратмадым алар. Karay, бик tanıştın mı жерден неше шақырым üstері? Абай, рәхәтләндерде генә. Менә туда, суда. Так ты что, пол Украины обрызгал? Ay Allah! Yoksa silah oturasın. Karay, elim, sen Tatar jigitiyim değil mi? Татар, мин шепчи татар абай. Tataristan'dan mı? Татарстандан Азнакайдан мин. Беләсезме Азнакай? Aznakay'dan! Азнакайдан. Әйе. Sen Aznakay'dan bulgaç, başlıyorsun kiladır bitsinin! Так точно. Hazır! Ходай, мен дә бизге җиргәләктем инде. Tatar jigiti, Aznakay'dan! Кит аны. Aznakay'dan aşağı çıkar! Aznakay'dan gitti o! Karay! Туганым, кимәле бер кычактың әле. Эй, малай, ни хәлләр? Эй, Ләшмәт. Haydi otur. Oturun Aznakay jigiti. Haydi otur. Bana rahatlar olsun. Молодец. Вот странно получается. Нәрсе? Украинадағы татар кішісінің бақшасына Татарстаннан бір егет келіпші парашют білем. Нәрсе, парашютсыз келіп түштің міне? Сен, жүрек мәннесі сөйлеп отырма, Петро, жәмі? Бек біләзің келсе, біздің татар халқы дүния бойлап шол қадар сейбілген. Жер шарының тілесе қойсып ұшмағына десант ташласаң да, татар yurtuna келіп түшу ықтималы зор! Көрдің мі? Қараны, бұл тұруда бір кімге bir söz ışkındırma. Mahil. Aziz, tamam duydun. Emin seni aziz millettaşım elge esir sıfatında tutar. Riza. Çünkü sen benim yırtıma harbi kiyimden ruhsatsız disiz gelip düştün. Yetmezler yük yağışımdın bir butağın sındırgansın. Hadi havaşadın mı? Tuklandım, rahmet. Haydi, tuklandın mı? Ey. Ben seni hazır kiletka bitlep koyam. Onda karavat var, minder, matras, adiyal. Rahmet abi. Çıkla yalın. Ey, rahmet yavrum. Ne kolay şefsin gider yine. Ey, rahmet yavrum. Разлит, Алис, прямо. Прям так, разлит. Молодец, не халlar Петро. At не халlar, ha Петро. Чего сен bu turda kişiye söyleme. Я сказал, Махил. Петро, парашютtan işletemiz. Не знаю, Edelim, bunun şartına yaşarıp koyuk. Куда? Bunun şartını. У вас, татар, все мунчадашлено, вы понимаете? Давай, пошли. Диштатем. На вьетнамский рынок можем отнести.
Там это, понимаешь, как его. У меня друг есть, он говорит, ладно. Тоқта, тігіндегілер ешітсе. Ты никому не говори. Не говори. Бұнда қазір не говори біләгіне болмай. Әйді қазірге мұн шартын әшіріп қойық. Аннары тынышланғаш, шул Вьетнамдыстың айтып сатырмыз, я? Говорю же, вот, все, мой шарт. Давай, тащи, я ношу Христа. Быстро, быстро. Давай, быстро. О, Бахилов, молчи, никому не говори. Болды, қорқма. Яқшырдым. Давай. Рахмат сен. А ты сам на вьетнамский, ровно будет. Рахмат болышты. Никому молчать, Бахила. Bit. Bizning bog'cha. Benim Sabit. Sida. Ikramay, yo'qmisindir. Voy, bu mumkin tugul. U yanayda. Bizden koydum bütün ana. Buyurun şu koy. Andır dur. Boşuna beraber kaçıkma bu. Ha? Nasıl? Sen ne işe çıktın? Ha? Terazede. Ey ya bekledin işin. Beklediniz terazesini bekletmen utkamsız. Mine uyandım da jeyge başınızga çıkıp yolmakşı bulak idim. Nihal? Sirek körgeç bitti ha. Anladım. Gittim burada. Taşla indi şuşu timerengni. Kalkama. Bakın. Kim? Işık yarığına qarap dur. Ol bu bula qalsa, üzüm biləsin. Değil mi? Balta alıp çık. Hey, sen nersin? Taharet alasın mı Allah? Ha? Hey, sen nersin? Namaz okuyorsun mu Allah?
maşallah elhamdülillah bize. كفايه 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 namaz okuyken taharet aldı şeker. Sülkü şeker. Yeni bırakın ben şeker. Ayağına şeker. Herkes bu. Oy benim. Şimdi bu kızım. Subhanallah iyiydi maşallah. Elhamdülillah bismillah şükür. Bana şunu yerde de. Şükür elhamdülillah. Bizimizin Tatar jigitini şıratırgan nasıl bitken bir. Oy canım. Böyle gördün mü? Yüzümüzün Müslüman jigiti. Hani. Hilal. Ay Aç şunu. Hadi. Bir yüzümde şunday bit. Nerse? Şunday. İndi mantay. He, yanlamışsın ki. Kazda. Hadi. Kifaya. Benim de aznak kaydan İyi Xudayım. Bir kişine kuruyam. Hani? Aznak kaydan alıp ki kayıt. Subhanallah maşallah elhamdülillah bismillah maşallah ya maşallah şükür. Sabah duyuna Subhanallah diyeyim subhanallah. Elhamdülillah. Allah'a şükür malay. Yani avurtkan jirlerimde kapşadım sıngan jirlerim yok Allah'a şükür Allah'a. Allah değilsin. Allah'a şükür. Buldum. Eyle. Eyle stel gerakı. Ay. Kilem. Gerakı. Ne? Amin bit aşıkmış ağana. Bütün kıybasın ağana. Allah'a şükür. Aşıkmaz kardeş. Sabırsız şeytan buna oluyor. Haydi elimini. Bırakın. Bırakma cavgara. Bakşı aşağımızda. Bakşı işimiz. Min eytemeye bakşamız ne bizlikine aşağıdan Allah. Subhanallah. Haydi erkeğim. Ben seni söyleyeyim kızlar. Hani rahatlan aşağı. Yüzümüzün halal rızıklarını. Halal. Ay. Kifaya! İşitken. Sağızı yıkıp sonra kira. Bana bu nasıl bu? Ha? Sen nasıl bu? Titradın bildin mi? Anlamazsın seni kurşunu koymasan ukelisin. Yüzüme kursatma. Şayara. Ne? Yalnız kanı dedi. Yüzü şahsıyla maksim olganıyla. Zaman şahitler miydi? Ne? Hatım kız. Eyda ben da bitirsin. Halal rızıklar. Yanına rahatlan. Bile bunu bizim Kifaya! Nerse buldun da tamam kılayım. Taviste! Bana bu nasıl bu? Nasıl bu? Salı. Son, Müslüman Müslüman koyan keke bu salı. Son canım bir demle boşidriyim dedi. Paşam! Bağda yaşamışım ha. Parayı nasıl söyle ya? Şayar Ağzım algamım yok. Boşanam subhanallah. Ay bir okşaklı kurşun andı. Şayartadır hele. Rızıklardan ne? Şayartlandır hele. Sınav param al, sınav. Ne sevgine şeyi de sakın aktı bile ya Allah'ım. Evet. Hele. Ne dikeyim? İyi siz gelin rahmetinde. Benim de şeker. Evet nasıl? Ha? Gel. Hayır. İndim ala. Evet şulay. Gel. Hani peremeşler, işmiş makbar. Şeker salayım mı? Sal. Üzüm salam, üzüm. Dikeyim üzüm bir el. Konakmış olay bizde. Şekerine hakkı salım. Allah subhanallah. Sılıyla. Vurunduk. Başka. Haydi. Hindi rahat yatardı. Allah şükür. İki Müslüman işi burada. Eyvallah. İyi misin? Tıkında gayla kız işli mi? İşlemedik. İkan ve savay. Eni de minin de. Atiyin. Eti yangın söndürgende halak bulgan. Kit. Yani. Pajar ne giydi beni? Yok, o Picardi'de mekanik bulup işlegen. Şunda yangın çıkkanda indi, şunu söndürgende tını bıtıp kurgen miskin keydin. Ay Allah, zor facialı olgansın. İyi de burada. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ay şu Orumuz Allah. makbul. Ha, iyi mi?
Әнең isen инде демәк. Yani sen Allah'a şükür hazır şul pikarını da ipi pişire. Azaka ipiyi. Ey. Ay, әйбәт. Әйбәт еш. Әйбәт. Что sen? Бұл азнақайда ипінің тәмлілігі. Мен айтам, сабан тойға қойдық бет. Епетке бетін әкіресің, мені тізіліп тұралар енді көпіріп пішкеннер шынды мені. Зурлар Әйе, зур. Көмеш, көпіріп тұра. Соны қолға алуға жұмышақ еді мені. Қысасың, мені ұшқасы яда бітті. Бәләке қалды бұл деп ауызға қабасың. Ауыз зур аяды. Шайнап болмай. Ай, ол азнақай епилері, ай, ол азнақай епилері. Мен өмірім болса бәрібір шул азнақайға қайтып түптәне шәркміз. Мен мына шужында тусам да, айымы? Ey. Менің бит тәсіл азнақайдан. Әте біле, әне соғышқа қадар үйленішке шушында келіп орнашқандар. Әте ғымыр бойы шақтыда көмір шапты, әне көмір зату станциясында қисапшы болушы. Karale, usingda şahtör mü? Шахтер, інім, шахтер, ай, не, шахтыларын яптылар. Мына ішсіз қалдық қазір. Мына шундай хәлләр, ішсіз қалдық. Ey abay, karale sen bir de bir şılma. İşsizlik probleması bizde de jiderlik o. Jiderlik malay. Allah şehidim. Қара әліп, Yav. сен үшін напта жиллер алып кетті мысақ? Tuktali abay sen hele hamanda bana ışanmıyorsun mu? Жоқ, мен сені ашана. Бәрібір, не, қарал, інім. Неме? Сен бетені мәсіл мажа кетті, тоқтайлы өп Bu kalemi, yok. Біздің арада сір бұларға тиешті өлері кейім. Не, мына шундай хәлләр. Мына айттым бит әлі. Шахталар ябылды деп, еме? Ey. Еме? Мына не, шул шахталар ябылғаш әйме? Мен мына бүтін радиоларға, газетлерге, телевидениеға бердегі начальство үстінен бек қата жалбылар нетіп, yazып интервьюлар бердім. Ey. Әлі мен айтам, неме? Бердегі начальство шуңа үш етіп сені мұнда менің йортқа разведкаға мазар жібермәдіңдер. Abi bir de bir şılma. Mine benim manda kilip düşüğümde senin birinin de katlaşan yok. Жоқ, сен яшырмәдір. Yok ben indi yaşırmayayım abi. Yaşırmayayım. Шулай дейсің. Subhanallah maşallah elhamdülillah bismillah. Бүтән бір сөз керек менеке ышандым. Яра, ышандым. Бәлки сен самовольный шаш составилдер, әйбет. Karayla, mine nişinde min samavольный şesi koldırıp git alayım diye. Mine jil bulmasa, paraşut bulmasa, samolyot bulmasa. Mine şu motoru jirlegizge kilip düşeriydim mine. Яра, не, ашуланмай. Баш işlemeyin deyden, boşlar baklar. Яра, тоқтан етме. Боршылма, ярайма. Боршылма. Не бейт? Сен боршылма. Міне, біз бүгін кетеміз Петров заң білән Донецкийға. Aya. Анда менің таныш генералым бар. Особый отделдашын. Мына шоның білә, сенің торда сөйлешем. Документларым менде. Сені қанды хәл етер шо келдің ме? Машина поданы да. Ой, рахмат. Исән місіз? Қал кетеміз. Скандал шықмаға еді. Мана мұның шпион яки диверсант түгілігіне кім ұшансан. Яра, башылма. Біз шаққан кетірмеді, өзі келіп түштік. В общем, давай машину, у меня не казенная, бензин у меня свой, давай это... Надо толкнуть, что машина, что... Давай я что? Пинжакты шығарады. Біз Петровля Донецкийге кетеміз, Рамай турында сөйлешіға. Тез бол. Пинжакты шығар. Сен башылма әркейім, документларым менде бардай бәт болашақ. Яры, сен мұнда тыныштығына отыр. Көршілерге бит көрінме, яғни көздеріне шалынма. Тыныштыққа. Сөйлештік. Яры, кеттік. Yarın olsun abi. Hayırlı yıllar, rahmet. Rahmet. Men aytam hali yoring sizning bog'chaga kelib tushganmi, nima? Rahmat. Kerak ekanlar bizning bog'cha. Yara, nozay xabar qo'ygancha. Paraşüt bilen getireyim hadi. Malay. Yazmışlar diyen. Aya varma. Jireden mahluklar. Beşu jirge. Kilip kitlenler.
Bizge kadar bizge kadar dedi Bizge ko'pmi kelib ketganlar har kimgadir ömürler bitti zücadime Kirek tugul yandı yağzarlar Aşrı ömür ağaçında gana Sina nasip bulgan söygen yar Ağım sunum bula iki yarım Her bir yakman bula uçurum Minim anda seni arga yarga Aldırmasın ele göz nurum Yeryüzünde bir hesap ko'p yollar Olar indi ko'pdan sazalgan Yüreklerden yüreklerge taban Mehabet soğukmağı suzulgan Ağım sunan bula iki yarım Her bir yakman bula uçurum Minim anda seni arga yarga Aldırmasın ele göz nurum Bu ömürler bitti zücadime Kirek tugul andı yağzarlar Aşrı ömür ağaçında gana Sina nasip bulgan söygen yar Ağam sunan bula iki yarım Her bir yaknan bula uçurum Minim anda seni arga yarga Aldırmasın ele göz nurum Minim anda seni arga yarga Aldırmasın ele göz nurum Aldırmasın ele göz nurum Ede şırlaydı dağın. Ede şırlar. Şurada batır şırlıyorsun.
Бигрәк батыр шырлыйсың. Музыка белем алгансыңдыр. Юк, Юк, юк. булай матур шырларга каян өйрәндең? Үзем өйрәндем. Үзең. Үзем. Молодец. Рәхмәт. Бә, ашыйсың. Юк, юк, рәхмәт. Ашам. Юк, юк. Әти белән әни, синең өчен бик борчылалар. Шулаймы ной? Ya менә син борчыласыңмы минем өчен чәчәк баш? Мин Очмады. Юк, борчылмыйм. Минем исемем Фәнисә. Мин Рамай булам. Андый җырда бар бугай. Бар шул. Син беләсеңме ул җырны? Юк икән. Карак зәле. Сезнең Татарстанда барыгызда шундыймы ул? Инде. Уша торган. Уша торган шул. Юк, юк. Юк. Җырлый торган. Карале син шундый кызык. 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 Нигә? Булай гына. Aşağı tarafa. Aşağı tarafa. Fenişe. Fenişe, Fenişe! Ah malay! Fenişe, Fenişe! Ah! Şiir. Senin için her şağa yaz. Zəngər hava. Çıksın hələ o. Senin için her şagaya zəngər hava, senin için her şagaya zəngər hava, senin için seylan sıman korlar yova, seylan korlar bar həyətini biliyaqqa tabiatını senin için her şağa yaz zəngər hava. Senin için seylan sıman korlar yuva. Seylan korlar bar hayatını biliyaqqa. Tabiatını saflık kümes senin hakka. Yılga tuğaylar senin için. Kışlar, turgaylar senin için. Jir hem yıldızlar senin için. Süyüğüm kalsın benim için. Tan kıyaşı nurlar sebep külgen şakta. Көңілімде жырлар туа сенің хаққа.
İsmin man bulup yangırı dire yokka. Min bәхетле bu dünyada sen başakta Fenise. Tamam bir sürpriz. Senin için Fenise. Şimdi ise yaprağı da vakıtımda yava. Kara işte. İşte şeyler ay kala sularımız. Şay kala sularımız. Bana yaşlar. Yaşarsın bana. Yaşlar yaşarsın gibi. Sina. Şil. Yaşarsın ki neydi. Neydi bir yaşarsın. Bana yaşa kurulunla. Sen kim? Ha? Ramay! Fense koya! Benim koyan benim! Fense! Fense! Стас! Ой, Стас, min bunda! Kara nişik kızı Стас! Fense, ты шо, а? Ты шо? Стас, Sen yerse, ha? Sen erzek tügülümü niye lan, ha? нәрсеге ол? Şurası, ha? Стас, Fense, saat neçe, ha? сағат Saat neçe, saat? Saat neçe? Biz senin bilen bugün saat 2'ge. Tuğan günge barırga tiyiş, ha? не дейді туған күнге ол Стас? Добре. Fense, bugün Vitalik'in tuğan günü, ha? Hayır. Ғафу ет, Стас, ұнытқанмын дейді. Стастың классташы бізді туған күнге шақырған еді. Мен барып қайтайын дей ме? Бар, менен рұқсат. Стас, біздің вақытымыз бардыр бітелі. Seni bir ciberdiler. Var. Қазір, Стас, мен түсті. Сюда иди. Поближе. Все. Belki eğitirsin, ha? Nindi şeyler seni bunda getirip taşladı, ha? Неше керек әйтемсің? Ha sen durursun, ha? Міне түн yakın шығыштан iskan orta жел белән ұшып келдім. Bilesin mi? Bunda böyle de problemler muyunna. Көріне. Тұрмыш бұлай да жеңіл түгел. Міне мұнда сеңіне жетмеген еді. Әмен амында ұшый. Ұшой ма? Так точно. Стас, Ha? мен әзір. Sen hazır mı? Әйе. Файса молодец. Файса молодец. Gitti git. Qarama anda qarama. Bunday birisi de yok. Ну все, что я опоздал.
Allah'a şükür, Allah'a şükür. Özünüz iyisen soğukta yaşadınız mı? Allah'a şükür, Allah'a Arabayı koyasın. Oy. Orağan durulat ise. Küresini bütün işini işlep bitirdi. Otunlarını yarıp iydi. Tahtalarını ışıklap kıymalarını koyup çıktı. Gitti. Oy etiyse Sinan'ın jırlağanını işitsen şok kotasın. Bayında da şimdi işe bitip oynayı. Kurşular Yok işitkendir. yok kurşular birisi de iyide yok birisi de işitmedi. Oy etiyse jırlamış is gitti. Ay Allah. Şun tutar jigit ike. Yıkar salda. Qaytib jetgansiz ekan. Salam. Nikay. Elhamdülillah. Ha, şükür. Oldu mu sileştin mi? Hayır, nişi xallar. Sile indi. Mine sana Yok, bülek. tamam. Şuna tıktıram ike. Sana bülek. Söyleyip hazır ne? Bek aradım. Nişikson, nasihat. Hazır. Ne yaramay? Hayır. Benim yurtta halige sana bir kimde tiymez, iyi mi? Üzden hizmet etken şahsqa haber eterge tiyirsen. Ne? Onları köz görür. İyi telefondan kıymetke düşer. Feni senin kısa telefonundan söyleşirsin, ya mı? Yarar. İstemeti. Kızım. Hadi kuştan aç, bir hadi. Bana kızım ne? Kızım, bana arabayla kısa telefonunu verip dur, söylersin, ya mı? Yarı hazır birem. Duyğanşı söyleş. Ne? Ne? Onun telefonu için bari bir stas tuli. Hayda bir ilmek sızdı. Hayret, rahmet cevabı. Yak. Bu dünyada isteyen gezigen yukka tugen. Ek. Nega? Keyifsizsin şiver kız. Senin bilen birge oynağanımızını görüp istasın o. Ha. Senin bilen birge oynağanımızını görüp istasın o şu. Hayır. Şuna göre keyfim bozuldu. Aminanı birinci kuruda uşatmadı. Ekmelisin şu hatli mine bigetim. Ekmelisin şu hatli mine bigetim ne uşatırga yeki uşatmazga. Şulay şul, dur hele, dur. İşim kup, dur. Kelip oturdu. Şınlap da, min bek yuvaşmalaydım. Bu anetiginden kuptan ışık düşkenge kuradır indi. Meh, tutup dur. Bir telefonunla beraber işim yok. Bir. Koya şaltıratmakçı bulasın. Nerse? Koya şaltıratmakçı bulasın. Çeska. Uzak sileşmağında akşa az kaldı. Sina beraber stas tuli. Alo? Aney? Mına hazır işitile. Aney? Yemin bu. Mına başta sana çıkalmadım. Tukta, ne şılama, tukta. Şılama, ne tukta. Nika, beyata ne uzun Nikal? Alo? Korlagalın ne şeydin mali? Karale, nişi kalların? Amin, uçeniyeda ne? Uçeniyeda. Nomuna koy. Hani bir şılma mına koy vakit muzikantlarını da uçeniyalarda katlaştıralar hani bir şılma. Yani, hani eybet şıgırdığın amalay bir katı. Nindi tuş kurdun? Yani onda ittişler kireyindi, o sen yakşığa yoraya mı? Hani koralı. Yok aldamayım, hani tutam, men sana hazır dürüsün sileyim. Yakşılattın la. Men paraşut bilen samolyottan sikirgeç, meni... Tuktale, tыңlап. Men hazır Ukrayna'da nasiha bilar deney. Tuktale, hani nasiha bilar da... Hani şahtyor ol, bir gaybet kişi.
Meni qutqardi, menga yordam etdi, birda bir shulmani, yemi? Ani to'xta, shak. Ani men seni so'ngroq shaltiratiraman, yemi? Vallah malay, kurşidagi ne deyersin? Rahmat Fanisa. Bulda ko'nglim bulda. Ник частина шалтыратыңды. Unutib turam ekan, hozir shaltiratamaydi. Ketib turasingmi? Alo, esenmisiz? Menga Risida kerak edi. Qo'yqa shu nomerga shaltiratsin hali. Siz kim? Нишләп әле син? Частинга шалтыратасың урынга, әллә нинди диздәләргә шалтыратып торасың ула? Бир. Al indi telefonunu. Alo? Alo? Рамай, хәзер бирәм. Alo? Ayı, selam Rizde, ne hallerin var? Mene senen zok hot olmay turdim da, burçılıp şaltırattım. Ne? Bu... Munda... Mene... Уртак мобильникны сакларга bir гражданский кызны тоталар. Зам компотның племянницасын. Юк инде, кызлар юкла. Менә синең дә телефоныңны бер ир кеше алды. Кем ул менә? Резида, туктале, мин бит сине бик сагынам. Яратам, син мине сагынасыңмы ул? Туктале, Резида, туктале. Шулай менә. Ярар. Алайса сау бул, яме? Хуш. Сау бул, Резида. Рәхмәт, сау бул. Шулай менә. Машина алгансың икән. Әти яни ярдәме белән инде. Шулайдыр. Шеф тә бик булышты. Шулайдыр. Миңа хәзер сессияләрне бирергә Казанга йөргә бик җайлы сәер апа. Шулайдыр. Ярар, әйбәт булган. Бик әйбәт кенә йөр инде, кызым. Амар Мазарга эләгә күрмә дип әйтүем инде. Күрәле нимә Резида? Рамайдан хат хәбәр юкмы? Өендә килгән хатына әле һаман җавап яза алганым юк. Шефның юбилей узсын инде, аннары язармын. Мине бит ул хәзер секретарьдан канцелярия мөдире итеп куйды. Шулаймы ди? Аның юбилеена әзерлек бара. Шуңа күрә эшем бик күп. Без Рамай белән кичә генә телефоннан сөйләштек. Ник сиңа шалтыратмадымы? Юк, шалтыратмады. Нимә? Нәрсә ди? Әйбәт диде. Яхшы хезмәт иткәне өчен шалтыратырга рөхсәт бирделәр диде. Шулаймы? Ярар, алай булса бик әйбәт. Ярый, мин керим әле Резида. Минем
İşlerim var. Serapa. Ev. Аны армияга бармаска ничек булса да күндерергә кирәк иде. Ne kolay desin Rezide? Соң бердән бер улың бит. Интегәсең, сагынасың. Birden bir oğlumsun. İntigem, sağınan, işletesin. Üst sözünde dura durgan balay bile armiyaya gidem dedi. Gitti. Yarar, ben kırayım eli. Резиде! Оу! Telefonla kız bana cevap verme. Mesela Ник менен кашып бересиң сен? Кашып йөрмим. Эшем бик күп. Буш вакыт чыкты дисә, сессиягә әзерләнәм. Кара кыз әле сез моны. Тегендә монда сыбырлап йөрергә вакытың бар сен сесия. Артымнан күзәтеп йөрисең менә, шымчымын син. Күзәтмәсәң дә күренә ул. Менә безнең поселок гаҗәп инде малай. Бер нәрсә эшләп булмый. Әллә сугыш шунда, әллә халка. Банкетлар минем эшемнең бер өлеше. Шулаймыни? Ой, Резида нәрсә таптың? Күрсәт, күрсәт. Кара. Минем кирәгем калмады ахырсы. Укырга кирдең. Машина алдың. Матис. Салатовый. Нәрсә? Фу, дуракский нәрсә, каристе. Шифен балда майда изрәтик шулай дип. Каты бәгырләмәйин син, Мин сине бераз күрми торсам сагына төшәм бит. Рамай да сагынам дип хатлар яза миңа. Эй, сагыныр инде ул. Кара, нигә сиңа өмет бәгәргә мөмкинлек бирәсең? Син бит аны яратмыйсың, Резида. Анда синең эшең юк, алайга калса миңа син дә кирәк түгел. Опа, неожиданно. Да? Дим. Мин аны беләм. Ләкин бит без синең белән тырымнан тырымга очрашкалы идек. Эй, миңа шунда җиткән, Резида. Резида. Соң карада каты сала башладың әле. Резида, минем эшләрем һич кенә дә бармый. Минем теге Рубероид фирмасы тагын банкрот бит. Оймыз. Кара, кстати, сиңа Рубероид кирәкмиме? Юк, кирәкми үзеңә булсын. Хотя нәрсәгә инде ул сиңа? Яки үзеңә урын таба алмадың инде. Ярай. Бәйгә буласың, кукрайга буласың. Нәрсә? Алга киткән җирең күренми. Чөнки бу заманда әүш-тәүш йөреп кенә алга китү мөмкин түгел. Ярай, Бу сез заманда генә поступклар, адымнар ясаган кешене оңашка ирешә ала. Әнә син көлеп йөри торган Рамай нинди поступок ясады? Нинди поступок ясады ул елкаш? Тотты да үз теләге белән армиягә китте. Биеклектән куркам дип тормады, йөзә белмим дип тормады, тотты да китте. Ә син армиядан котылырга җай излисең, юкса монда да синнән бернинди файда юк, файдасыз. Блюмча Рамай армияга китте, ләкин Блюмча анда клубта баян тартып утыра, фикзер мортазин. Баяннан уйнар өчен армияга барасы юк, аны монда да уйнап була, поселокта да. Шулай да ул синнән көчлерәк кеше булып чыкты бугай. Менә күрерсең ул армиядан кайткач үзгәреп, ныгып кайтачак. Кайткач аягында нык басып торачак. Тагда мискенрәк булып кайту ихтималы аны армияда. Ничек мескен ул мескен идеме? Мискен инде, мискен дигән. Юк! Пожалуйста, Китәме? мискен бит инде, Резида. Карлыган җыясың бу. Мин сине яратам, что ли, Резида? Резида, Резида. Резида, ну. Ай. Нишли берәү? Михаил, ишәк йөрисең, кызым бурамда? Ничә бирим аяк булгач йөрисең икән ул? Алай булгач йөр. Йөрисең инде нишәсең? Нишәсең? Аллага шөкер, үсәбез бамбук кебек, Сайра апа! Тетя Сайра! Таптамадым кишер суганнарымы? Баршылма, yok. Менә бит бизнес, сиңа Рубероид кирәкмиме 2 фура? Ой Алла, yok. Нишли мин аның белән? Ник төрләрсең бөтен дөньяңны, нишимисең инде? Ярар, карай, Сайра апа. Рәхмәт. Нәрсә нишисең, сүз сөйләсең генә. Әйе. Карай, Сайра апа. Мин әйтәм, Рамайдан хатлар киләме? Ой, киләгенә амасын 40 сайын
Ortasına bir kile. Yola mı? Yağınamışsın. Ey maladisten değil mi? Kimge şop degensin? Sen indi kim yaşasın indi? Özün indi özün ey jin özün indi. Allah'a şükür Allah. Allah'a şükür şulay. Serapa tikene Rizidege gışık tutup kuna harap bulmagay men aytan. Haligi. Kim yaşasın benimle? Kim ne? İyi. Gittiğinde bulmagandan ikin naşı. Mina Rizide kirakmay başı. Mina ramay jel. O bit benim klastaşım benim anım. Yaratkan kızı bulgan için külleşesin mi ne? Sayrapa. Ha. Tete Sayra. Da, я слушаю, да. Rizide. Eye. Ramayga layıklı ne merse tuğu. Men aytım işte bana. Oy Allah. Senin de bir klastaşın gitmese şunu biresinde bitirirlersin. Niye sen ona ne verse diye beytesin? Men de klastaş olsun, bir güne yıl birge okuduğum klastaş olmalı. Sayrapa, men sana dürüstünü aytayım mısın? Eğittiğim beytinde. Sayrapa. Rizide sürelşik bızıp... В общем, Элен ненормальный татар кызы ol. Мен исем кете аңа, мен де шулай айтам, айтам, алай Тоқтайлы. Мен де исем kete Сен жігіт кіші, бірге оқыған класташы турында ненде болуына қарамастан нешік шылды емсіз сөздер сөйлейсің. Мен де емсіз. Бар. Мен сеңа дұрысын айтам, шыңа. Қан жыләрсің. Шилек білән соғын таған. Нарайлы кетелен. Сен ышанмасаң, ышанма, мен резидент... Алла. Eyde koşam seni oğul boyla beyde. Allah'ım Allah koramam. Serapa men haligida televizor ko'radim. Anda yomonliklar programmasida Romay turunda söylediler. Romay turunda? Nerse söylediler? Nersa o'zingni chirib turasan? Sen samovolni покинул час. Опа, неожиданно. Armiyadan qochqon. Ведутся поиски dediler. To'xtali belki ol tugildi. Ул armiyadan familiyasında ittiler. Qo'yatuvimiz kelganda ittiler. Sayrapa, sen burşulma, zinahar. Sayrapa, jil alıp gitken, jil alıp kaytanı. Serapa. Jilden tuğan bir... Allah şines balay bulup çıktı bu. Jil alıp gitti dedi. Taşım dene şulay kurdum. Jil alıp gitken, jil alıp kaytanı. Sayrapa, yararım. Sayrapa, ну... Burşulma, давай selfie. Oy, tutar nerse dedi. Fileli yanında bir kum Söylediler. Kıskası hizmet etken jerinden учение vaqtında qochqan в неизвестном направлении. Qochmagan bo'lsa gavdasi tabu bir qolmasın dediler. Sayrapa, burşulma, давай selfie. Sen burşulma, ну... Sayrapa, sen... To'xta, давай qorlaganlar orasına olib kirib atab, shunda o'ynayman ekan. Subhanallah. Boshda boshlab kirgan. Onlar Sayrapa, ну, давай. Sayrapa, canıkayım, nuş pişip qaralı, пожалуйста. Oy, ne senin yaşayan. Ну, Sayrapa, burşulmayın da. Sayrapa, burşulma, nuş pişip qaralı canıkayım. Aytdim men ama armiyaga borma deb hozir. Sayrapa, ey canıkayım, sabır qila ko'ring. Sabır qila bo'la ko'ring canıkayım. Ey pitbullga. Küçüldür var mı ketip indi nerse indi. Özüm barmaşa boyun şular mı kızım? Bana durma. Yolumda beni öldürmez. Jin psix bizning avulga jiyman. Billahi g'azim. Kendinizge rubiroid kerak mi? Nersaga sizga? Rezidor!
basığız. Bugün яңа jır öğrenemiz. Tınlağız. Jırlayım. Sen bit bara minim işinigine, yaktı dünyalarga tuğansın. Kabatla. Haydi. Sen bit Yok, bara. sen bit bara. Sen bit bara. Sen bit bara biraz Sen bit Oscarak sen bit bara. Sen- Sen bit sen- bara. Sen. Sen. Yarar. Yarar. Jırla. Sen Yarar, ay. bit bara minim işinigine. Aha, kovşama, kurukma. Haydi. Yaktı dünyalarga tuğansın. Bek yaxşı, hazır hissini kuşabız, değil mi? Hiss kuşabız hazır. Bulay. Sen bit bara minim işinigine, mene urattı bal. Mene urattı bal, değil mi? Haydi. Gene deyip, haydi. Sen bit bara minim işinigine. Nişek. Yok, Fenise bek yaxşı. Fenise, ukeli kırma tağı, min bit yaratıp kına. Ramay, Yav! sen Residene bek nıqsandın mı? Fenise. Bilasыңмы, min hazır bek ağır hisler keçirem. Şulay da min Reziden'i unuta başladım. Sen silagınardan men şunu ağladım. Ul betinden gül külüp yürgen iken. Şulay mı? Hayır. Sen ağa bala şaktan uğaşık bulgansın da. Nişik kine bulsa da onun ihtibarın yollarga tırışkansın. Yıllar uzgan sayın ona yararga tırışı, onun mehabetine erişi sende kimemegen. Kirisinçe sen onu feriştege tigilep yanıp kıyıp yaşagansın. Şınlap da min bit anın mehabetini yollay almadım şekilli. Nişlep siğanın mehabetin yollav. Ul bit seni bir koşanda yaratmagan hem yaratma yaşa. Min. Hasin? Min, emin. Sen bit indi kupten indi onu yaratında indi şıkrana başladın hayır. Şulay. Hayır. Demek sen kupten indi bir şirden iskere kutelerine kirek bulgan. Şık. Fenise belki sen hakladı. Lakin tüp sebep başkadadır mı gayen? Nasıl de? Min sana başık buldum Fenise. Çünkü sen Sımalat'tan sikirgenden birleri bir de başka bir kızdı da şıratmadın. Şu var. Min bit sine yoksulganmın aman, ömür boyu seni kütkendimin. Ko'nglimda bir yoqdi nur etib, yuragimda seni yurtgandim. Sen bit bara menim ishligina, yoqdi dunyolarga to'lqinsin. Sensiz şeyler tüssüz bulgan ekan, qoshlarimda mensiz to'ngansın. Sen bit bara menim ishligina, yoqdi dunyolarga to'lqinsin. Sensiz şeyler tüssüz bulgan ekan, qoshlarimda mensiz to'ngansın. Yoksulganman aman, ömür boyu seni sağınganman. Gözlerimde okuşlarını gütmey, yazlarıma gana tabınganman. Bit bara menim ishligina, yoqdi dunyolarga to'lqinsin. Şeyler tüssüz
bulgan iken kışlarında minsiz tungansın. Bir ciddi köpek dayalar ömür boyu seni izledim. Yoktılıkka tağa tartılganlar elleğinde yürek düzledim. Sen bir barım idim işligine yoktu dünyalarga tuğansın. Sensiz şeyler tüzsüz bulgan iken kışlarında minsiz tungansın. Sen git barım inim işligine yoktu dünyalarga tuğansın. Sensiz şeyler tüzsüz bulgan iken kışlarında minsiz tungansın. Sensiz şeyler tüzsüz bulgan iken kışlarında minsiz tungansın. Bägirlerge ötüp kire. Stas, kele bizden yana otur. O sole mi o? Men bilen jırlarını jırlay bilmeyim şu. Kiler yanıma. Stas, tağın yüzün karargılangan, ha? Sen nersen hazır şunun bilen. Sen hazır şunun bilen jırlap oturasın indi, ha? Stas, tuhtale. Nişep senin aramayga aşığın kile. Sen anın bilen yakınlanırak tanışalı ol bit şunday kızık kişi. Kızık kişi? Eye. Ben sen şu tepere yaşan, indi kızık kişi, Fenise. Hazır men kelgen sayın ikinizni birge көрем, ha? Bir günni peremeşler bilen silap oturaydın anı, ha? Nik silasam, Stas, menin bit seni de peremeşler bilen silagaным var sen nerse. Sen nersen meni şunun bilen bir işke sonuysın indi, ha? Stas buldu indi beylenülerin tamam duydıra başladı. Belki min yüzünde duydura başlamandır indi, ha? Manda indi minde tuya başladım senden. Stas, dinlemana. Бар кайт, Стас. Эй, ты, Москва! Ты тут только чтоб со мной так разговаривать, а? Если снова здесь тебя увижу, не без лиха буду. Qara le, emine min senin sıman upkeşil tugel. Mine min upkelemi, minim aşumuna çıkarga mümkün. Lakin senin tağın Fenise yanına kilip yürüğünü kursam, usine upkel anladın mı? Рамай, анда senin yaşını yukanladın mı? Fenise, sen mine şu şıkınçı kubelekten kiyin kilip yaşarga ulisin mine? Ey, uyluyum. Эй, sen молодец, молодец. Qara le, Stas, emin senden kurukmayın. Ukrayna dağına tugelene Tatarstan'da da tutturuk senin işe krutoylar. Mine barığızdan da kurka başlasa mina bu dünyada yaşamaz kımını. Heyteli mina. Рамай. Yaşa. Рамай buldu tanışlar. Sen ramkadan şaha başladın dedi. Heyten bitmeyin senden kurukmayın değil. Orient! Yaşa Orient! Давай. Yaşa. Давай. 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 Sen uzun, ha? Subhanallah. Elhamdülillah. Yaşa dedin? Стас, Qara le, kırışa bilesin mi? Stas? Давай. yigitler. Рамай. Опа. Yigitler, Рамай. Tatar sus şapşi tatar yine! Şapşi tatar! Yaşa! Ciddi sizge. Ey, sen молодец. Oy rahmet! Oy
рахмет. Tabii yüz Рахмет. Сіләгәнейім міне. Сіләгәнейім. Ya tabii ne stыдно, а? Өзің десантник, өзіңні жиі алып кеткен. Harbiy operatsiyalarda qatnashасы урынға шетелге келіп түсіп, бақшада суғышып ятасың. Миңа ят түгел. Çünkü şinler bu yolu benim oңайға iskеннер. Міне мен мына шушы бақшаға келіп түскеш. Әне Фәнисәмді күргәш аңладым. Harbiy operatsiяларда катнашырга язмасын. Уәлә синең ише капкорсаклар өчен үткәрелә. Нәрсә капкорсак? Тынычлан әле. Сал әле минем форманы. Ник килең әле? Нишап миндә соң? Кам белең. Жыртқансың бе? Жыртса тегерсің? Сен, пышыратқансың бе? Шыратса жуарсың. Әлі енді ескіле. Сен, скоз. Сәк жуынып жүрге керек. Қара әле, білесің мені сен кім? Білесің мені сен кім? Стас! Кім? Сен вообще менің классташым Рафаэльге шағансың. Опа, неожиданно! Рамай, бүгіннен алып, бізде әзің де болмасын. Молодец, Фэнси, молодец. Әнесе, қара әле, Стас. Әмеңа күретті тұрға рұқсат еттілер. Кім итті? Украина спецслужбасы генералы Гнатковский. Алайса бар әне кілеттігіне тынуыны да шығармыша ет. Әнесе. Бар, Ярар, Стас. Мен Бар. кеттім. бар. Goodbye, arrivederci. Фэнси, молодец. Молодец. Нәрсе? $1000 пиджакны пышатты хайван. Сенің пиджакларың көп бит, Стас. Әйе шол? Көп. Фэнси, мен ашын айтасың келі. Сен соң уақытта менің бік шетләштің. Шолтыратмайсың. Мен шолтыратқаш, бік ұзақ қана телефонымы алмайсың. Сені мен соң уақытта гәнәтігі жел алып келген. Сен білән көрем. Ғафу ет енді мені. Işte, Felice, senin ғафу өтінме. Сен мені аңла. Нәрсе болды, ә? Нелер қойының көңіліңде? Нешап сен мені қарта шол салқынайдың, ә? Мен алып келедің мәлі? Нәрсе болса да бұрши ма? Әйе, бұршы. Бұрши? Әйе. Нәрсе бұршиын сені? Әйт. Нәрсе бұрши? Стас, сен ақылlı, сәләтлі. Әйе, білем. Білесің. Ләкин мен һәр вақыт сенің алдыңда өзімді ғайыплы етіп хис етем. Менің арқада татар тілін үйренуің ішінде. Қимметлі бүләкләр бүләк еткенің ішінде. Стас, мен бит сені рәнжітмәс үшін сеңа еріп пәллә қойларға барам. Бүләкләріңнен баш тартмайым, сенің хәтеріңні қалдырмас үшін. Бұлар бит барысы да менің күгінімді ек болып асылына. Өзімні сенің алдыңда бұрышылы, хәтті ғайыплы етіп хис ете башлап Стас аңлайды. Фәнисә, нендей ғайыпсың, ә? Нендей ғайып, нендей бұрыш, Фәнисә, ә? Мен бит сені яратам, Фәнисә. Сен дәрек мені яратасың деп ашанам, ә? Сен бит мені яратасың. Сен бит мені өзің шулай деп әлен штапқалар еттің бит, Фәнисә, ә? Еттің бит? Әйе, әйткән едім шул. Ансы үшін де ғайып сезем өзімді. Ғайып. Мен не істеймсің мен қазір, ә? Мен не істеймін, ә? Мәхәббәт алай булырга тиеш түгелдер ва. Газапсыз сөю булмыйдыр. Әмма аның шатлыгы, бәхете күбрәк, өстенрәк булырга тиеш. Гел җан сыкрап, уңайсызланып, борчылып торгач, нинди мәхәббәт инде ул?
Фәниса, сен теге көктен келіп түшкен херовимні шыратқыш бик қатты өзгердің. Бәлки, кішіні бит нинди де болса конкрет бір вақиға өзгерті. Қайым келіп шықты ол, Қайым келіп түшті ол, Сені ғайыпны көктен түгіл, өзіңнен ізлі. Фәниса, әлі барсақ тәртіптен еді бейті, Және шәбіз дейдік. Той тұрына сөз қарта баштадық. Дурак. Ай-ай-ай, сенің көңіліңде хаоста шул парашютист қана ғайыпты. Фәниса, мен аны уничтожу. Ай-ай. Стас! Кет! Стас! Kifayet! Kifayet! Karşıla canım. Қайттың ма? Mine yarıta bazarda tiyep kayttım. Mine sen kavununu tut, kavun. Kavun aldım. Çırıp jibere körme, yarılmasın. Evet. Mine. Mine bunda mine yumurtalar, bananlar. İyi. Mine bunda kızı. Фәнисәйдә юк. Sağ ol. Рамайда күренмей. Sağ ol. Соң. Фәнисә көннәр буе Рамай белән аралаша. Allah. Соң, Фәниса каникулда. Рамай вакытыша бездә торга мәҗбүр. Бер ишек алдында булгач, ишек аралашмасыннар соң. Соң Рамай белән бит. Рамайга нәрсә булган? Соң, Рамайны мактыйдың бит әле. Нигә шикләнә башладың? Син үзеңдә аңардан соңгы вакыт бик шикләнә идең. Қойшы! Кайшан. Рамай шәп җегет ул. Үзебезнең татар җегете, аның йөзендә татар нуры бар. Барыбер аны монда тотмау хәерлерәк. Тукта, син нәрсә сөйлисең? Нәрсә сөйлисең? Рамай вакытлыча бездә торга мәҗбүр. Без шушындый вакыттан куып чыгарыйкмы ди йорттан, Язмышы хәл ителә торган вакыт. Синең кызың Фәнисәнең дә язмышы хәл ителә торган көннәр бу. Стасның ачуы килүе бар. Ай Алла! Келәп куймасыннар, аралары бозылышып куймасын дин. Әле өйләнешмәгәннәр инде. Стас үпкәләмәсен дип мин куркып йөргән инде. Чистый. Стасны Алланың кашка тәкәсе ясап бетердең син, Андый акчалы мардаваротлар белән дөнья тулы. Кычкырып сөйләшмә инде. Кычкырып сөйләшәм. Мин үз йортымда кычкырып сөйләшергә яратам. Псих. Бұрай нәрсе дей? Ой, Алла. Мин әле синнән куркып әйтмичә йөргәнем. Нәрсе тагын? 3нче көннәре Фәнисә Рамай белән су кыйнырга барган. Шоннан Шуннан утырганда шуган. Ай, Алла. Соң инде менә кияүгә чыгым дип торган кыз. Бөтенләй шит җибеп белән елгада су кыйнсын имеш. Аннан соң ул Рамайга безнең ишек алдыннан чыгып йөрергә кем рөхсәт итте? Бек күп беләсең. Юкмы сөйләп торган менә бар әйберләрне кер. Ал кавынны. Бар. Ялып кер әйберләрне. Бакыр, бәйләнмә миңа. Нәрсә бәйләнмә? Әйберне алып кер, сумканы алып кер. Ай Алла, караш син аны. Караш син аны шул. Шат, малая. Да шат. Йөгәр, утырача. Нинди яңалыклар бар? Ne yalanlıklar, sizdedir indi o yalanlıklar. Tege, desantnik sizde mi paraşütist? Анда әлеге. Арахани, Гнатковский хәбәр итәләр, нишләтергә икән тора бара. Ковский, анда benim Stas gözün koya bilmeydi. Нигә? Nige, sizin bu paraşütistiniz bilen
şekeleşim olğanlar. Ey Allah'ım, şonday biznesmen bola turib allaqan kelib chiqqan parashutistlar bilan elagishib yatmasayın. Çok sesli olmalı, ayazbik, nivasbik, huliganisti bolğan bit, ellerini senin eydedi. Ellerini sıkpırı mı? Şunday bo'lmasa, 3 tavlik bo'yi ushib kelib, chet elga kelib tushar meni jo'ndash. Stas bilen Fenisa'nın orası bozulmasın diyeyim. Bana bir ul aşudan mı Stas metem tegeni diyişli organlarga sapçak itmesin diyeyim bana bana. Nasıl senin oğlum şunday eşeklikке barır deb oylaysın mı? А как же? Это же махаббат, монтажа, понимаешь? Ревность, монтажа, страсть, монтаж. Künneşul, nende künneşul. Benim kızım heybet terbiye algan bala. Onun narşasından künneşesin. Değil heybetinde. Tünler boyu su boyunda yine Ramay bilen ağız kurtarıp şırlap otura. Vay yok. Vay. Jırlasa. Anladım. Sizin neslinizde bir güne de müzikalistlik kişi yok. Şu an göre yüzünüzün küyüğüz bulmakaş künneşesiniz. Hem şırlabi. Benim aksalkının tavuşu, ultimatima ya temin. Şırlap jibersin. Yişitkenim var ya, biz yok mu Eminim tavuşumla şarkı. Seni de işken sayın tanıyıp kulaklarım şeyine bitti. Кроме здесь оскорблять это ну что такое прямо вот унижать это вот прямо ну с вами прямо вот невозможно с вами разговаривать прямо сидим коляпак шумался по-моему Yara gelişini de. Yara dedi katı kız bulma. один нервы с вами прямо Оксана нервничать надо с этими татарами прямо одни нервы Рамай! 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 Нәрсе? Әти базарға барып қайтты, тәмле шелек шимеш алып қайтты. Ашайсың ба? Yok, aşağı ver Ahmet, sen aşağı. Менің кәшел түгіл деген боласың өзіңді. Sen benim gelemedin, benim aşısın bana kime? Рамай! Рамай! Мә! Нәрсе? Мә, аша! Ал! Onları aşarsın. Рамай! 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 Шық енді. Шық енді. Şıkam indi, şıkam. Sen ne? Şıkam bilmem. Әмин ашадым. Ben bir saat. Рамай! Evet. Нұға шыланасың ба мені? Mine benim aşımla kitirirlik içmasam zatlı bulsanız bir halide. Нәрсе? Nerse? Нәрсе? Nerse? Seni türmege oturtup koyacaklar. Mine mi? Әйе. Нәрсеге? Мені bulsan, seni жел alıp gitmez, seni anladın mı? Nerse kesin lan ötesin kurarısın. Fenice tut elimin. Fenice! Ufkeni kurmadan be Fenice! Kifayo! Kifayo! Gel hele. Gel hele. Gel hele. Aralı bana. Gazetlerde Ramay turundan iler yazılar tınlalı. Россия ягыннан әйтәләр, Украинада серле корал бар икән. Шуның ярдәмендә парашютчыларны Турбулентность. Бана шул нәрсә ясап, үзләренә суыртып алалар имеш. Ә Украина ягыннан әйтәләр, күнитекләр белән бомбага тота башладылар, шым бомбаларга да ерак калмагандыр. Һаваны зарарлый торган сыйыкча сеңдерелгән 2 күнитек тапканнар. Күнитекләрнең берсе, ыштырларның икесе дә бераз радиацияле имеш. Нафиг.
Нәрсе? Ой, господи, сейчас российское телевидение слушал. Оказывается, сіздің бұл парашютисті қыз дезертир екен, харби қызметтен қашқан екен. Оказывается, Украина оған политическое убежище берген екен. Это страшный Екі вещь. яқта аны енді нешік кіна атамадылар. Разведчик, шпион, шастан қашушы, құрбан, смертник, террорист. Екі дәулет арасын бұзарға тырышушы деп те қарайлар Рамайны. Шолық уақытта герой деп те атамақшы болалар өзден. Өзі қоясың қазір. Малайыңнан сұра, ол біләдір. Әлі. Тетеген өтіртей, штау. Алайса өзен. Текінеді. Я бұл. Градковский кішілер алып кетті Рамайны. Яриял Градковскийге хабар етіп үлгірдім. Тарас Бульбы. Опять жасқатты. Мұның бір үші бұлырға тиеш. Ойын хаман бұлай бара алмайын да біле біттейді ғаламат етті бұлай. To'xtar, o'pkalamaz, zinhar için. Oğul bit kızıp gidip gene aytıp taşladı. Bunday gene haller bulayındı, balalarımız dostlaşırlar Allah. Мен хабарida тұрған кіші мейді. Yok, kızıp gene gitti bizim yaldır. Ты первая любовь такая же, как и все одни миром масляны, одни прямо вот одна, прямо один нервы с вами, с татарами одни. Прямо вот это. Как это можно? Это же невозможно. Как? Yarayı bakşa. Sağ ol. Фәнисә. Сені қазір Россияға алып кетелер ме? Так точно. Мұнда кіріп қошлашырға кім рұқсат берді? Гнатковский ұштырды. Барсы да әйбәт, бұлар әйбет. Фәнисәм, білесің ме, мен язмышыма бик рәхмәтлі. Қазір тұрмышымда сен бар. Бұл миңа ма? Рәхмәт. Фәнисә, жаным, вәғдәләрсіз мөмкин түгел. Менә сине зак күрмей торсам, ни эшлимсең, ә? Ни эшлим? Тағын самолеттан секірерсің. Бәғіркәйе. Қараңы, әміне мені армияға алып кетселер, хат yazsam ярый ма? Ярый, яз. Түрмәгә утыртсалар да yazsam ярый ма? Ярый, яз. Язам әлбәттә. Әу! Шоқралар. Әу! Әу, Назих абый. Ништәп торасың әйдә? Вакытмы? 2 сағаттан біз өлкә үзәгендә булырга тиешбез. Анда Россия вәкилләре көтә. Әйдә. Фәнисәм, хош! Кифая апа, сезгә дә бик зур рәхмәт. Әйдә. Россия вәкилләре көтә. Шулаймы? Ай, Алла. Әйтәм! İser misiniz? İser misiniz kızım, iser misiniz? İser misiniz? Gafı etiniz, siz anday Feliset tügüldür bir. İyi. Koyun bildiniz. Nişik bilmeyeyim indi. Nişik bilmeyeyim. Ramay bitmeyen hatında yazıp dura. Senin turunda. Nerse basıp durarsa onda indi.
Siz beni aşılanmıyorsunuz musun? Nereden aşılanır ha? Neydim, hamma da özüm kelgenim için. Kızım, sımıramay bana aytdı, yani ben işsen kile. Men qaytqan şimiri kütüp tıraşak dedi, nişik aşılanayım, eyde kızım. Aşılaysa yaşkarayım. Eyde nişik yani de aşılanayım. Nişik aşılanayım indi. Oğlumla kütken kızga nişlep aşılanayım dey. Hadi! Kayıttım alayım kaçal hadi! Kayıttım sitte! Hani Nihal? Ulan! Ben ise? Ulan! Hani tanışmam! Ben ise? Sizle tanışmalı. Ben ise? Tuktale, sen nişik geldin? Aşıp geldim Ramay, aşıp. Canımsın, durmuşumsun, bәхетімсің, sen. Canım, biz қазір бірге. Min bizine yoksullanmın aman, ömür boyu seni sağınganman. Gözlerimde o kuşlarını gütmey, yazlarım ağına bağınganman. Sen bir bari benim işinigine, yaktı dünyalarda kullansın. Sensiz şeyler tüzsüz bulgan iken, kışlarında minsiz bulgansın. Sen bir bari benim işinigine, yaktı dünyalarda kullansın. Sensiz şeyler tüzsüz bulgan iken, kışlarında minsiz bulgansın. Әнисә, әйдә хәзер, бергәләп очабыз. Безнең матур, якты